awan ni Children Hospital, awan dawai di Dr. Arvita. Di dawai tang sebenarnya ngala Armet ya asal tu ba ini kita dawai jadi Dr. Arvita itu kita rekam ya di tang sebenarnya yang ada don menu-menu di Papua penulis dawai ini Dr. Arvita ya sawan Hanya Children Hospital di Dr. Arvita IVF Dr. Arvita ikawan sisin sebenarnya gawati Namar kejing jelek ikam sneo bod udrak sekisnong bahap apa kejaka cantonment. Ubasan borsulai hak arteri gurisau arhajar arpusau lalu me kejing elang bakinong elam snong jong kisnong bahap apa ka cantonment kentup rui ki board district bat ki pulet benelap skipat ba banrat dengkong udrak snakane kejaka bat benetai kumno ban pendu ajat drugs. UMLA ulong bah kejing elang lama ham tenge kinong ai wayeng bagi de benepet benia akikot kislajung ki brio ki basa awai. Dah kebakeduru bakat kum kekendot arpusan ia jong ke NDPS Act kat kendai sepak propusan. Kelak rencai bagi terayang ba ais awai kinong de drugs kin syakem bat syak penstom. Hagawai pekaliang ubasan borsulai uli itu bahagane kejingelang le keren ru halor kejingi olat masa apathar ki brio bamla itu usyu akane kejaka. Ulong menakaliang kejingelang narai bantawi ke komiti banekuni drugs benetrelang dah kebekendra haman lagi yang basuba kai drugs. Ubaying yakini kiba kai drugs beri drugs kadun ka yang ne kaba kin syakem bari syak pengat agane ka kendon arpusan E agane ka section arpusan E jongka NDPS mo kada ka NDPS kada ka narcotic drugs psychotropic substance act 1985 kada ka ai kamur kaba kikem tang yu tu unong di drugs dan unong di drugs waka try kabaai wa yau nung di drog baru nung di drog cak ngat lang agak juga kan tekane ngawan berpencai kan pencai tekane kebokongsan mah dia aku bayar dia gini ki nongwan belak gimana kiwi pergi state kabangilaya stress bang ne ba abakiwan kidi ban kabaningkong kidi ban dia ke police verification lani kana ke certificate kepala mo kepala pet banyak lalu wana asam na dubri udah benora itu police verification abaki wan belas ini tekemut ki ben don ru ki kontraktor lagi de ki lokal na non lokal ki bopron kam ki lebor ki bana capat joga mele sit ni don kana ka ak ni don ka an coba jadi ben penbiang ikut islam bar ka police verification bat ki wi ikut islam ki lorong ki ben long ki babiang te kata kali ka bangi le ya ngele ya keren bahaya ki te ane kala longru kabashai ba yaki digi genuine non tribal lani gini ki non khasi ki balakala he dong genuine ki baladun kot isla yaki dem ton kam ya kana ka labor license bu tam ki stress ba yaki bawa nabar ki ban long ki biang ki kot isla kam tam ka police verification lani ki wana puasam ki ban dan police verification asam nabihar ki ban nabihar berputar kata ketika bangi yuan berpencai berbun ni ki try jakaru labun bun sedem kim jutip bakane ka an kadon dia ka kam judon kum kana ka an kadon te mentang ila pri bakane ka an kadon te kala krit alres ka pikir kiru ila sang mencap suhu pleng la ngai wai yo bodi drugs ngarungan ngat lah ngan cha set jil lang ngan cha pan lang te kan ki ka ba ka bagi pencai ka bagi kendit bagi jutip bakane ka an kadon te kalong bagi layaro asibun kalai bensim ya gitu kiba bahag bamiat kiba imba imiat tekmun kolong ba kibun paruhang ne kiba tang na menta kabayu akadan mlaban bangla don kiba lesi utrai barang ne kabayi kalong sanajar barang ne uang ngalaban songwai tang lai hajar uang banabar klembiang kalong sela ki bi nya tu bisa suat tang bayu sana hajar kila kemen ngintip klempor klem sela kita kan babuan pino kini mengilai krem tasi kapan nang ne sakman kila rairu kon ngingin sa tahu ya komiti ya kada ka bangin sapa sa government lang ba kan deputy commissioner de kala long bos tunat ke mengilai krem ke ba ya dai ya ki artli ki issues sebentar si kada ka jing jelai jong ka jing drugs ada kajing bun juga criminals kajing bun jing nong to nong tim kijing
balapan ba pensier ya kajing song ya ginong song sinong tang na konten area ini ginong di drug sinong tu nong tim kila pen trim ru ya ginong song sinong asor sulong bro koi bat kapsar siwi jakaru atim te ngiria sokya ngiria kon yang ada jalan te hakaba kidon katuan negi di points ki bangila ya kran berkamtam hadin ba kawai na kam mafia nong kai drugs ka nong de drugs ka ba kaladi ka mafia jong drugs peddlers dan ginong kai drugs ka ba cerkai tam ang na po meglia jungi ka ba sa hakane konsumsi ka ba ngami kmat mga kran dak bacai ka sa hakane konsumsi ba mikmat mga ka ba la kem sausin apo ki polis bat kane ka jing kem ka ba sansin lai dang CTO muncua ka kerteng ka Aisyah Khatun Isya kadai napo Dhubri Assam kala suwan sawai hangne apo Lor Paltan Bazar de dang menciteo kadai ka Aisyah Khatun ka ba bra kerteng kumka ba kerteng sin kumka pahari kala de mafia ka cerkai ba de hakaba men hakane nangalian juga police department dak citrai lang bat ki nongsong sinong di village council ki dor sinong pemarjan layo kem yaka cibun drugs bat layo ka pisa ka bade drugs tangah po kumbala yo kubor tangah po argenta arpunyo hajar kaladi yo drug bat kata pisa layo kedi bat la sis de police bat drugs babun ba ki police lu Kim day but accept yang mereka false FIR. That is very serious. They should not accept the false FIR. Ars nem mensua, kena kecoka beriu, apa OC, jong jalu para ulakem ya kan kat pisah bukan rock sumbol aja kem nak kena. Dak komplain gidong song makan dormor sekali kem lah yo. Kena beriu, kata jong lawyer. Kali ai ka false ai FIR complain kelacho sopo SP ba uneu OC hapor one rate one molested one lema kore ka men ko hadu bundu OC sa suspend mana kada ko bopikli ma pibu sekretary dong jongka nong sopo habak yalet nakasinong yalet nakasinong marsen samlabat sekretary dong sinong bagila bagila awar kilatip bagila warra drugs hapor bagila gilet ban kem gila yo kem tu drugs kaf lengbau pelidar sama kepacar kaya ba mafia bang kalau adun sauton mut ki pelidar kap bisa kap lapet biar u pelidar wali cho SP la file FIR yo sekretary dong boleh ya kam ka baba te ngam ngana ong itki he police bani pay ba menta manga ma piru la nga bisni yeno ngan suli FIR pilih kem no pihak verify swa ya kan antecedent jo kata FIR lagu minta tunggu ka msuya file FIR bro kan file FIR tuli kem lu ya ka bomdairu pi tenang tarau kadang bahasa ba ginong lu FIR to accept verify sha mendai ban accept ini di false FIR kata dengan begini ekran mentan ba henceforth the concern OC officer in charge, they will entertain every Tom, Dick, Diary. Lungta mabiru shui puliang, masuk untuk WFR, hotel yang tak lali kepla, set up aja, suspend na, kepemelawan, then verify.